Kayong krekam ke District Mission Coordinator SSA West Jainte Hills day yakrek lang ka RMSA West Jainte Hills day lang wa ka ALIMCO RMC Guwahati nado ka arpaw sotrik hado ka arpaw rutrik uni unai san dapen man gi ya ka assessment cam hagile dali ki blok yong ka district wa kentup ya ka thatlas ken wa amlarem blok yo tho ya ki wa iduna hedo ipran Hakiles ngi yong kani ke assessment cam haman ki blong ki man bay man pa de sngau khia ya ki khon kinat yong ki dowan ki wo ye chimbenta o ya o chdo ye ki khon ki ti yong ki we wo pen yo hakmat ki bro ki ALIMCO RMC Guwahati ye man ilong ki khon yong ki hadin ni tewan ki bro ALIMCO RMC Guwahati u ye ki ule ye wa kam ne benta I mento yong ki khna ki wa to hok sakhet u yo ye yarap wa kerpang Kibru na kayong krekam yong ke SSA Meghalaya ki wada benta hakani ke assessment cam to ke Khar Bingar State Coordinator IESSA Simam Shillong ULK Singh District Coordinator IESSA West Jainte Hills wakiwi ki volunteer karwane liangwan ke ALIMCO RMC Guwahati demi khmat daw Ashok Pratap Singh audiologist Usonu Kumar orthotist and prosthetist wa orhitik Jason Wall data monitor. ULK Singh da khanao wa kathong yong kani ka assessment cam to wo paj usali bnya ka ALIMCO yakitu ki khanna wa iduna heiman ren yon nadu ki wa pure haki skor hadu ki wa hak yung ki sem wa wan ki chakmat upen yo ye man yong ki khnang wa kani ka assessment cam ka ALIMCO RMC Guwahati uye ko wan ra yarap chaki khanna heidur itiar kam ke wheelchair, ki CP chair, ki crutch, ki smart cane, wa ki braille kit nei benta ki wathla, ki multisensory inclusive educational kits nei benta ki waduna bor jebing, ki hearing aids nei benta ki waduna bor chkor, ki waman kam chi benta wo pensuk ye rukom im kini wara.